Veliki pozdrav, dragi moji. Vaš vizionar sa vama ponovo na kanalu Riznica iscjeljenja. Želim da se zahvalim svima koji me pratite i podržavate. Velika zahvala ide vama i blagodaram. Hvala puno. Još nisam krenuo sa uživo live tretmanima i seansama, jer čekam da vas se skupi na Riznici iscjeljenja ovdje još više. Tako da ne mogu početi stvarno dok ne zaokružim neku brojku barem od 1000 vas koji me pratite. Ajde da vas stvarno još jednom zamolim iz srca iskreno da me zapratite ovdje na Riznici iscjeljenja. Zapratite moj ovaj kanal da bi mogao što prije početi seanse uživo, uključivati se live u interakciji sa vama po sat vremena na 2-3 puta sedmično. Da krenem sa radom konkretno. Obećavam evo skoro mjesec dana da ću krenuti sa uživo seansama, terapijama i tretmanima iscjeljivanja, holističke medicine, duhovno-energetske, tretmana pročišćenja od negativnih energija, blokada, ali moram vas imati barem 1000 na kanalu Riznica iscjeljenja. To nije naravno zahtjev, to je moja molba vama. Ništa ne zahtijevam, zahvalan sam na svakom kliku za praćenje, na svakom pratitelju, na svakom od vas. Zahvalan sam vašoj duši, vašim mislima i srcu, vašem cijelom biću što ste me uopšte zapratili ovdje na Riznici iscjeljenja. Eto, evo me ponovo u prirodi, lijep je dan. Ja uvijek izađem i odrađu za vas opet jednu zvučnu meditaciju sa prizivima, anđelima, melecima. Dakle, u šumi sam, jesenje su boje. Vidite vi ovu magiju, gledajte ovo sada, vidite. Gledajte ovo. Pa samo da stanete očima da primam informaciju ove žutog ovog lišća i ovih stabala i da se relaksirate, da se opustite, da se jednostavno oslobodite stresa, nervoze, napetosti, tenzije. Gledajte vi ove ljepote jesenje u prirodi. Ali spremio sam još jedno iznenađenje za vas. Radit ću vam meditaciju zvučnu. Vidjet ćemo na što ćemo je namijeniti. U stvari ovo je meditacija, parcijalna meditacija, parcijalni autotretman ili tretman, kako god. Dakle, radit ću sa aktivacijama anđelskih energija u prirodi preko zvuka. Radit ću sa zvučnom zdjelom tibetanskom i radit ću sa još nekim instrumentima. Radit ću sa zapirom koji ima anđelske frekvencije i zvuk. Radit ću sa tingšom, sa zveckalicama, imam i visak. Tako da, eto, svašta sam ponio za vas. Pa vi se ugodno smjestite i ja ću vas zamoliti, namijenite za sebe ovaj tretman. U stvari, radi se ciljano za neku oblast. Možete, ako imate zdravstvene blokade, tegobe, znači, i ako se te zdravstvene tegobe pokazuju u nekoj oblasti, u vašem tijelu, u nekom organu, dakle, u toj oblasti ako se nalazi oboljeli organ, možete na to namijeniti. Ja uz molbu za iscjeljenje uzroka i simptoma, znači vaše aktualne zdravstvene tegobe, zamolit ćemo anđele da pomognu svemu čemu mogu da pomognu vama. Tako da možete zamoliti da se očistite od blokada, od negativne energije, nečiste, ili za zdravstvenu tegobu, znači da se oslobodite od uzroka bolesti vaše i simptoma, kako se reflektuje i odražava na vas ta bolest. Tako da ovdje je neka svraka, došla je ovdje blizu. Vjerovatno hoće ona da učestvuje u tretmanu. I zamolit ću vas da se polako opustite, da me slušate. Možete ako želite upaliti neku svijeću, mirisni štapić, nešto za koncentraciju, onako za malo ljepšu energiju, da uznese još veće svjetlosti. I krećemo, ja ću znači raditi ovaj tretman za tretman meditaciju, kombinaciju stvari zvuka i prirode
i arhanđelskih energija na svjetlosnim velikim frekvencijama isceljenja. Radit ću za vas, znači koji ste namjenjujete za svoje zdravlje, da bi se oslobodili od simptoma vaše bolesti, zdravstvene tegobe, da bi otklonili možda i uzrok, ušli dubinski, i čim se uzrok otkloni, bolest se povlači iz tijela i svi simptomi iz organizma. Može biti znači psihički da niste dobro, osjećate se nestabilno, u strahu ste, u depresiji, anksioznosti, teret vas pokriva neki nemir. Eto, možete namijeniti za što hoćete ovaj tretman. Malo još lijepi zlatni boja, zlatni jeseni, zlatni frekvencija svjetlosti preko stabala. I idemo polako, vi se smjestite ugodno, upalite svijeću, neke boje, mirisni štapić ili nešto već što vam štima. Napravite sebi atmosfericu. Ja ću polako da krenem da aktiviram simbole i prizive anđelima. Možete sjesti ili leći, slušajte me. I krećemo polako. Dišite. Možete zatvoriti oči ako želite. Još bolje da se opustite. Dišite. Ponavljajte za mnom, dragi moji, ove riječi. U ime Boga, u ime ja jesam onaj koji jesam. Voljeni arhanđele Gavrile, Meleku Džibrajle, molim te, otkri mi cilj mog života. Osvijetli moje aurično polje simbolima uspješnog života. Dovedi u moj život dobre ljude i povoljne prilike. Arhanđel Gavril, Meleku Džibrajl, ja te molim, pomozi mi u onom u čemu želiš da mi pomogneš. Hvala. Dišite, dragi moji, lagano. Na nos udahnite, na usta izdahnite par puta. Oslobodite se, pustite da energija cirkuliše. Opustite se lijepo. Idemo dalje. Ponavljajte za mnom. U ime Boga. U ime ja jesam onaj koji jesam. Voljeni arhanđele Mihajlo, molim te, ojačaj moju vjeru u nebesa i u sebe samog. Voljeni arhanđele Mihajlo, Meleku Mikail, oslobodi me od strahova i sumnji, od teških uspomena i negativnih ljudi. Zaštiti mene i moje najbliže od svih tjelesnih i duhovnih opasnosti. Pomozi mi onom čemu želiš i možeš da mi pomogneš.
Hvala. Dišite, dragi moji, opustite se. Idemo dalje. Dišite, uživajte u energijama anđelskim. Ponavljajte za mnom. U ime Boga, u ime ja jesam onaj koji jesam. Voljeni arhanđele, Iofile, i vi svijetli anđeli sa zvjezdanih visina, molim vas, napunite svjetlošću moje biće i moj um. Pomozite mi u onom u čemu želite da mi pomognete. Hvala. Dišite. Ponavljajte dalje za mnom, dragi moji. Priziv anđelu Čamuilu ili Čamuilu. Voljeni arhanđele Čamuile, u ime Boga, u ime ja jesam onaj koji jesam. Voljeni arhanđele Čamuile, molim te, pomozi mi u onom u čemu želiš da mi pomogneš. U ime Boga, ja jesam onaj koji jesam. U ime arhanđela Čamuila, sve sile antiljubavi, sklanjajte se sada. 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 Dišite, dragi moji, dišite, uživajte u energiji, kanališite, osjetite reakcije, senzacije u sebi, osjetite vibracije, energiju. Dišite, opustite se. Ponavljajte dalje za mnom. U ime Boga, u ime ja jesam onaj koji jesam. Veliki iscijeljitelju, voljeni arhanđele Rafaile, Meleku Israfile, molim te, podari mi duhovno viđenje svega. Pomozi mi u tome u čemu želiš da mi pomogneš. Ja jesam vaskrsenje i život mog savršenog zdravlja i izobilja prikazanih ovdje i sada. Hvala. Idemo dalje. Ponavljajte za mnom, dragi moji. U ime Boga, u ime ja jesam onaj koji jesam.
Voljeni arhanđele Urile i anđeli mira, ja prihvatam dar mira u svoje srce, u svoju dušu, u svoj duh i u svoje tijelo. Učinite me oruđem božanskog mira. Pomozite mi u onom u čemu želite da mi pomognete. Hvala. Dišite, idemo dalje, ponavljajte za mnom. U ime Boga, u ime jesam onaj koji jesam. Moj voljeni arhanđele, Zatkile, 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 molim te, osvijetli mene i moj život svojim ljubičastim plamenom. Unesi u mene i moj život sreću i radost. Pomozi mi u onom u čemu želiš da mi pomogneš. Ja jesam biće ljubičastog plamena. Ja jesam čistota Bogom željena. Dišite, opustite se, osjetite energiju, anđelsku. Ponavljajte za mnom, dragi moji. U ime Boga, u ime jesam onaj koji jesam. Voljeni arhanđele Metatronu, Metatrone, molim te, pročisti moje misli i emocije. Pomozi mi da transformišem mane mog karaktera u vrline. Ispuni čistom ljubavlju moje tijelo, moj um, duh i dušu. Pomozi mi u onom u čemu želiš da mi pomogneš, Metatrone. Ja sam ljubav. Hvala. Dišite, dragi moji, dišite. Sada ćemo izgovoriti zajedno zahvalnost anđelima, uzvišenom Bogu prvo i anđelima. Pa ponavljajte i dalje za mnom. U ime Boga, u ime anđela, arhanđela, meleka, ja blagodarim i zahvaljujem. Prihvatam i primam ove molitve i ovo ispunjeno u sebe, ovdje i sada. I u skladu sa voljom Boga, neka se ove molitve i ovaj priziv umnože i pomognu svim ljudima i bićima kojima je to potrebno sada. Hvala.
Dišite, dišite, osjetite energiju. Evo vidite šta se tu dešava, da su došli ptice i svrake i ove, kako se zovu, ove jarebice, fazani, blizu mene, koji su inače plašljive kao ptice i bića, ali došli su, osjetili su ove frekvencije, energiju, zvuk i dobru namjeru, naravno. Čuli ste. Dišite, dragi moji. Kanališite energiju u odabranu oblast, organ s kojim imate problema, ili ako je protiv stresa, protiv napetosti, negativne energije, stavite ruke na srce, dlanove, ili na sljepočnice, na glavu, ili na neki organ s kojim imate problema zdravstvenih. Kanališite energiju. Ja ću sada aktivirati sve anđele, a vi držite ruke na tom bolnom mjestu s kojim imate zdravstvenih problema, kažem, ili ako ćete protiv napetosti da se opustite, da očistite od negativne nečiste energije, stavite dlanove na sljepočnice, na oči ili na krunsku čakru, na glavu ili na srčanu čakru. Evo čujete kako je on došao blizu mene. Neka ga. Vjerovatno i njemu treba neka vrsta iscjeljenja. Čim je tu. Ništa nije slučajno. Ja ću sada aktivirati ovu prizvanu svoju energiju, iscjeljujuću visoke svjetlosne arhanđelske frekvencije, vibracije, iscjeljenja, pročišćenja. Vi kanališite sada energiju. U ime Boga, u ime jesam onaj koji jesam. Prizivam vas, moji svi anđeli. Aktiviram vašu energiju za isceljenje od svih blokada, bolesti, nečistoća, svim ljudima i bićima u tretmanu. Aktiviram sada sve energetske centre i čakre. Aktiviram zdravlje za vječnost. Aktiviram svjetlosne, visokofrekventne, arhanđelske, vaše energije. Anđeli, arhanđeli, meleci. U svim bićima i ljudima koji su učestvovali i učestvuju u tretmanu. Aktiviram zdravlje za vječnost, ljubav i blagostanje.
aktivira mir kao dar u srce, u dušu, u tijelu, u sve organe, sve ćelije. Pozdrav svima, uživajte, pišite komentare svoje. Malo je ovaj avion na some, ali ništa.